كان ندربته ديم دقيقة No, ibsaan nama bersanitti nama afur. هذا إنسان يوسي واميت إن جد ما لنين ومانا كيسات سوامي كوتو جديتين Obboleettii yoo akka tasallee samii gubbaan yaamee qooqa isaa dhaga'ee taanaan namni si ama jetti taanaan fiigeen deema waa hunda dhiisee hayi. maali waa hunda dhiisee fiigaan hinde inshallah yoo inni si waameet hin jedhu ko tiktok irra jirra mana keessatti koottoodha si waamne mana keessa yoo si waame deemi rakkoo qabuuti. Inshallah bika hundatti yoo na yaamanii na waamne. Taanuma bara jechuun akka shari'aan jettullee jechuun arrajaa liqqaawwaamuu lalannisaa ijaarsi kan kee gisee si waame. Waggaa takka isiniifin kabaja qoy gutakka waggaa takka isiniifin kabaja Roosiin viidiyoo amma dura faamilii billaachaa waraabdanii jira gisee waggaa ta'e bar viidiyoon ol ba'a bar waan takka bar gaafa dur poostame waggaa kanaan bar tiktookiin ol baasami adafaatee gisee san kabajna. La faamilii amma kam ture beektanii fakkeenyaaf jechuudha laal arrajaa liqqaawwaamuu lalannisaa akkuma jedhamu san jechuudha gisee jaarsi kan keessi waame waan ibiddarraa qabdullee dhiisii deemi gisee ka jedhamu sun kan akkam beektani gisee jaarsi kan kee gara sireefa si waame algaafa irra taa'ee gisee si waame waan akkasiiti malee tiktokii keessatti si waame shari'aa jettuun dhageenye laa yajuus obboleettiiti. Obboleettii karaan taa'ee nan gorsiin dhaggeeffadhu inshallah taaziyaa namaa deemee osoo boo'u jiru miira guddaa keessa sun jaarsi kee si yaama jaan boo'ichuma saniin fiigee bira dhaqa. Tun gaariidha kan maaliif jennaan bakka nama du'ee san nama buusuuf si waama kaas waan bareeda amma laal. Hundattuu ni nawwaadhaan. Amma sun gaariidha namni du'ee bakka nama du'eetitti jechuudha nama du'ee si booyaa jirtu. Ani nawwaadhaa dafaadhee bika hunda keessa qabrii keessallee yoo du'i ni nawwaadhaa. Nama du'ee si booyaa jirtu gisee inni si waame fiiddera rakkoon qabu maaliif jennaan bakka nama du'ee san nama tokko bakka nu buufta waan ta'eef. Haatee bika hundattuu abbaan manaa xiyyaanaaf uffata kooti waan ta'eef bika hundattuu jalaa nawwaadha marhaba. Naam jalaa jaabikuma hundattuu. Sun amma ka tiktokii keessaa kanan beekan ka bakka nama du'ee yaadii nu yoo si fayyadu. Jalaa nawwaadha na yaame taanaan hayi. Amma jechuun ka bakka nama du'ee rakkoon qabu sirriidhaati faamilii akkana kun olaata. Ayyaa nawwaadha wallahi ani bikuma hundattuu nama nawwaadha. Sirri jirraami guys. Exactly professional. Nama. እድሜ ራሳችሁ እንጃይ ወይ የሆነ ፈይ የኔነት ደህና ነች የኔ ፍቅር ተሻለሽ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። አንቺ ሌላ ጊዜ እንደዚህ እንዳታርገሽ ነው እዚህ ላይ ሸውዲ እኮ ቅጣት እኮ መሸወድ እኮ ከሸውደሽ ትኖራለሽ እንጂ ቀጥታ ፌስቡክ ተከታሽ ትጎዳለሽ። ያለው ጌታ ምዬ እኮ ነው ዋነፊ ምዬ ማርያምን ብዬ ማላረው ከዛ ምዬ ደግሞ ከሞ እኔ ደግሞ በርበሬም የለኝም ፌክ ጫውም የለኝም ሰው ግዳሚ ጨቢያር ከሰከበተ ያር ከጉባር ከሉቅስ እንዴ ጥሩ አይደለም ሲሉ አልሰማሽም እንዴ ቲክታክ ላይ አራኔ ሲፈን ይዛ እሷ በስኳር ይዛ እኔ ደግሞ የውናነት ጫው መስሎኝም አይደለ ለቅቅ ስታረገው ደህና ናት ተዛኔም እሱ ነው መቀጣው ብዬ ቀጣለውኝ እሷ ዝም ብሎ ነው የሷ ፍቅረኛሽን አስገቢ አንድ ላይ እንቀጥቅጣችሁ ገብቷል እንዴ ምስኪና ሳልዘነችኝ ወልፋይ no dura qaxxaate bari isitu dura qaxxae yennaan ijoolleen deetanii qaxxaan isitu qixaate san isitu fide ati maal godhaa jirta sa ቦቼ የለም ሌላ ሰው አለ እስኪ ምናልባት ተገዳደል ግን አይመስለኝም ኤርትራዊ ነች አይ ተገዳደል አንድ በቃ የለም እንግዲህ እንትን ጋር እንሄዳለን ነምቻ ከነ ቢራ ደምና ቆይ ነመሰዲህን ሰው የራባ ጋር እንሄዳለን ሶስት ነው ኧረ እንዴምኑ ይካተከተና አልፋቲ ማንታቲ አይን ነመቀባበር እና ተግብራችሁ ሳዩ ይሾዶች በተግባር ፈልጋለሁ እኔ እንደዚህ ተናግሬ በልጅ አይደለም በያሚኒ ልትወጣው ሲንጀምር ማንና መጣሽም ብላ ዲም ልናጀን ያዲ ማረከት ዮ ፋሚሊን ከነ ደደበኒ ሞክራ ኦኬ let's go what's the problem tell me the problem before we go no رابا واجد قوي ما نقدر قاعد كافوني يعني خلاص نلعب فريندلي ما راح احكمكم اوكي جايز
قولي لهم فريندلي ما راح احكم اوكي Akka hiriyaatti taphannaa qixaatiin qabu isin jedha isheettanii. Okay. Thank you. ويلكم Gimjaaye qixaati yellee. اسماعيل لا تخافي اسماعيل يا لا ما خاف انا. ماكولورو اسماعيل دونت فريد Fataa baluu hundaat furuu iyaalee no. اتس فريندلي خلص اسماعيل خوف لايش؟ عندهم كثير بدنا نستغل Amma taaphodha ishii guys taaphodha. ان شاء الله كبقول على الهدى اوكي ምንድን ነው መደርደር? Family let's go. Kuma sagaleen baya kanattu iyyuu namichi waan isa duuba deemtu sun giiftii taate na fakkaate ana biratti. يعني يلا جايز نفوت عليهم واحنا بنسمع اغنيه فون فانو Guys let's go taap godha askirani bilbila. Wanni isa duuba bilillichi yetu sun waa qabdi na fakkaata ana. Giiftii dhaltise. Yaa ijoollee mana kiyyaa nama 400 hin teettanii taaptaabiin keessan 69 wallahi rabbi isinii haa dhiisu wallahi. አስር ሺህ እንኳን የሚሰጠን የለም። Galatooma. Isa biraa baname. Kamitti hin banamne sa? Wallahi nuti dhugumatti amma nuti finni wal baala daa'is maa akka nu daraddaraannaa aarsaa jiraa'u. Aara faamilii haamoonu lekka maqaa keessaniif sirrii እንዴ ምን ማለት ነው? faamilii gilaabiin nu katii hunda biraayyuu ni dalaga gilaabii fayyadamaame nu hundayyuu biraa ni dalaga gilaabiin faamilii gilaabiin ni dalaga ababaa keessatti hin jirina ababaa utuu ispichaaleen jedheesin irraan argu aashu sibiloogu aashu ጋይስ ወል ገርጋራ ወላሂ ነው ትፈቴ ይድራከም ወል ገርጋራ ነኝ ማይክ አረቢ ፋን ቤቱን በሆይ ወጋሜ አረቢ ፋሶ አንጅሮ መንንታ ነኒ መንንታ ይሳረም ከቤቴን በሆ gilaabii eheegat qabaa kan mani baleefu akka hoolotii waliin oofee bakka takkatti አቦ ማን ሰከን ያለፋቴ ነደበራ ይድሮ ወላሂ ማሪ ፈከኑ ደረደሪ habibi wanno wantiya beetaayo walit daraddare barnoome ara guys gilaabii fayyadama ara gilaabii kurtummi takkitti nama nootaati guys ወል ገርጋራ ወላሂ ሱዳቲን አላ ሶስት ታሪክ kurtummi takkitti nama nootaati gilaabii keessatti አረ ወል ገርጋራ ዳ ፋሚሊ ዶናቲ ገዲ ተነጅኩ ነው እግሬ ማን ገባጅ ነው ተከሽሎ ማን ማሊ ነው ኮመንት ወላሂ አለፋጤ ሰራተኛ ይታፈቃና በር ረቢና ይገባታል ወላሂ ማንታ nama tokkicha bicha qabatee bar addunyaa tana hunda girgireessa bar nama tokko qabatee ሰደቃ ወሊን ከደቹ ባኔ ወኒ ሰራተኛ ይሳፈቃኑ ፍንጅሩ ወላሂ ላዚም እንዴ ምን ማለት ነው ወይ ጉድ አለፋዴ habibtini dandaadii simena gaad ana ko baado jira baka adem joking ነው ሶ አንድ ላይ ለምን ወጣ ነው ለምንድን ነው ያ ሰራተኛ የሚመስለው ወይ አመሌ ደረደረ ማን ይድረኒ እዛ ተደርድሯል አሁንም ቦረከኒ ወላሂ ማናዎች እኔ እኮ ከኢትዮጵያ እኔ እኮ ይገርመኛል እኮ እኔ እኮ ይግርም ነጀበራ ነገ አና አጃይብ አመሌ ነምሰ ዲን ደረደ